Bismillahirrahmanirrahim. Yaş 11 yaş. Assalamu alaikum. Kattoluşlar. Bizдің көрушілер Шамалсайдабыз. Шамалсайдың қандай айылы aka? Ya bu Taşkömür şehri Tendik ayıldı ayıldı. Taşkömür шары Тендик айылы екен. Достар, бек болсын, акебіздің жанындабыз. Шындай жақсы аты бар екен. Шуны елге салайын деп тұрады. Анда месе бек болсын aka. Bir baştan atты біздің көрушілерімізбен таныштырайлы. Ат қаяқтан келген? At түгі жалап аттық. Құланды алып келген біз базардан, Өзгөн базардан. Өзгөн базарынан алынған екен да? Yaşı 11 yaş oldu. Жазға 8 асы. 5 yıl үйірде жүрді. 2 асıyla 6 асıyla. Tadirat 5 yıl. Былтырдан бері құрықта. Былтыр құрықта тұрды? Bu yıl 2. yıl кетіп атты да құрық ем. 5 yıl үйірде жүрген болса, үйірі дағы жақсы екен да? Үйіріне гаранти. Тайлардан бөлбейді. Тайлардан ешіп қошып жүреді. Үйірге өте жақсы. Ең көй 15 бе қойылды. 15 бе да? Құлындар іштебейді? Құлындар іштебейді. Тайлардан алып жүреді. Жашы қанша болып қалды бұның? 11 жаш болады да, сонда 8 асы. 11 жаш мына. Кешінен дағы байқасаңыздар болады достар. Аттың бойы чоң екен, бойы қанша шықты бұның? 1.67. 67. Hazır ölçüdük bu. Joş, takağayam joş. Takağayam joş da. Ошондо бул Жалалабадтын жылкысы экен да сизге, 10 жылдан бери колдо, Кудай кааласа. О, шеде. Жакшы. Өтө жош. Деме, олдуям элпек. Бир тарпан токту. Анда Жош, жаш балдарга үймө өйрөтүм. Түгүл адам өтүп кете бересиң анда буга. Жакшы. Жакшы жылкы экен негизи. Мына сынында да баа бериңиздер, достор. Сыны дагы өтө талмам экен. Жо, туруп туруңуз. Şu attın turuşu şu. Şiran buram деген buttары таза. Деме пайпак байлап сакканда. Кунандан бери чуркап атат. Балдары чуркап калды уже. Алды асы болду. Балдары сымын. Мен буттарын жакындан бир көрсөтөйүн. Ошо немени алып койдуңуз. Так. Ошондо Кунандан бери чуркап атат экен да? Кунандан бери чуркайт. Өзүнүн балдары чабат. Ортого турушу кандай аттын? Жакшы. Бакытып тайманбай барайбыз жүрөктөн. Таза суутуп чабыш керек да муну. Анда бунун палван чыкса берейин, тапшырайын. Эсине. Бунун балдары деле чоңоюп ат болуп калгандыр уже? Жаш алды, асы болду уже. Чуркап атат алар деле. Бу жылдан бери чабып атат да. Улакка кирип атат алар да. Чабып атат балдары бар. Ыштылар. Апрап сал элек бусалар. Аттын кайманатын не деп койгонсуз ага? Спартак. Спартак? Спартак. Анда бу Спартактын минейли дагы ака. Минейли? Басыгын, ар жак бер жагын дагы биздин көрүүчүлөр менен көрсөтөлү. Таныштырайлы. Чылбырын алып коерейли. Алып коебуз. Анан арканды үзөт деп калдыңызбы? Нокто, покто бышык жийип байлаш керек да. Бышык жип байлабаса ат түшпү. Жипти сразу эле үзөттүң, а? Атты менди бул жака өтө беребиз, а? Машалла. Жакшылап байкап, атка баа берип турабыз, достор. Ортто бурушта. Жөнөбү. 10 жылдан бери багып, тарбиялап өстүрүп аткан ат экен. Оозу дагы элпек экен, а? Бир кол менен токтотосуң. Бир кол менен токтойсуң.
соны. Антын алғанда сый болот. Ээси да өтө жакшы ака экен. Болгондой эле тарс-турс айтып берет. Мага достор, бул аттын балдары дагы уже чуркап аткан мезгилге жетиптир. Бек болсун ака. Аттын баасыны канчага коесуз? Басын 550 дейиз, эми түшүп беребиз да. 550 миң, кеми болот. Телефон номериңизди дагы айтып кетпейсизби? 500 менен 94 15 90. Достор, 500 миңге коюлду. Аттын бою 550 миңге. Аттын бою 1.67, 1.68 достор. Өтө палбан экен азыр. Бек болсун ака. Бери жакында коебуз. Аттын буйруса улагына жооп, Улагына жооп, таза суут чабыш керек да, муну бөлгө чабыш керек суут. Биз суут албай атабыз да. Жеши дагы күчтүү окшойт, Жеши дагы күчтүү окшойт. Жешине айып жок, жейт. Онкле жөн эле жейт эле жем. Азыр 3 кило эле жеп атып. Мына жаздагы балдар да. Ошол жакта. Келиң, өтүп кете бересиз, ойнака топтоп турсун. О, спринтер жакка өтүп кете бересиз. Жеңили да, аягы да жеңил экен аттын. Кыскасы ат кимге жакты достор? Ой пикириңиздерди кенен кылып жазып калтырыңыздар. Өтө жумшак экен, балдар тартканда токтойт экен. Бул да мысыкта бул атты да кыйнабай эле. Болду. Спартак болду достор. Koyun, boldu. Attı, katı soğudu. Kimge jaksa gelesizler, güreşesizler Spartak'a.